नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला ठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोसिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक साहित्य कला संस्कृति सुनाती उदासीपी तुलाधर कंसाकार स्थापित वसलारी ताम्राकार शिखराकार वो सिंदूराकार बनिया वो शिलाकार कुपोषण जगमगु देखा मीजीपी छगु है घर में छगु है भास छगु है बागने समाज गुंगु साया माथे अनवयपी उदासीपी 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 जजुलुपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैनल 144 मेगाहर्ज नियन्त्रण डिपि सक्ला यनामी भाजु मेजु पिन्टर दुनिब्लामी से लस्कुसियाना चना तुगु ज्याजो उडास ज्याजो छ ठौ उडास ज्याजो या सचिव नेच्यागु गो ठंगु जानकारी जे छिबुले बेचुन गुजुल ज्याजो उडास था सत हरेक बुधबार सुतासी चटटे इलानी से गुटटे इ तक जे बिगेन टु आधरले से छिबुस निनो विचन दिगु ज्याजो खतसनी ज्याजोले दिस उडा गतिविधि उडा नतिका उडा दिगु विधि बिवारे ख उडा तेगु साहित्य ख उडा व्यक्तित्व बिजन हेबुगु विभिन्न साहित्य ख उडा मत साहित्य हे यावत खतन हेबया छ उडा साहित्य निरन्तर रूपमा छिकुले हेने भइचन गुजुल उडा तेगु सकटा ख पिट हेगु हे उडा स ज्याजो या मु ताक हो मु अजजुल ज्याजो उडा स छिकुले छ हरेक बुधबार सुतोसे चटटा इलन हिगुटे इ त रेडियो उपत्यका.com.np ना हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे चंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक के प्रत्यक्ष रूपे छिटे यहाँ चुनाव दिगु ज्याजो खतसनी ठगु ज्याजो छिकुले थाटो मागु इले फेसबुक के उना न्याबे निने भएगुमा जानकारी दि छिकुले बेचन गुजुल उखे नीति छिकुले रेडियो उपत्यका चैनल सफ्टको मेगाहर्ज फेसबुक पेज लाइक एन्ड दिसे उडासा या फेसबुक पेज न लागिना न बेटा उ लिंक के क्लिक केना थाइटा मागु इले ठगु ज्याजो निने भएगु जानकारी न दि छिकुले बेचन गुजुल दर्शकजनमे याबे ज्याजो शुभारम्भ या पाके उने थपने पुष्पंगु लोको हागमे अलि थमे सकला उडासा ज्याजो निना चना दिबी नियोमी बाजी में चुपिता देखने जने गुजिला ज्याजो उडासा तेनागो यजुलान गनवने तेनागो हत्था जच्चा बेबे छावनागो हत्था जच्चा बेबे छावनागो छासु सकला या ब्याके वाजी मति नया खा छाया या ब्याके वाजी मति नया खा क्या जिला खेले लिखा से मते क्या जिला खेले लिखा से मते नकतिनी हो गो साथ मते नकतिनी हो गो साथ मते कहे मते वो गथे ब्याके छना पसी मति नया खा गथे ब्याके छना पसी
खुबेना बाला स्वावला रे जोवनया लुनी भातोला रे जोवनया लुनी भातोला रे भूका मत छ छाया या ब्याके वाजी मत नया खा छाया या ब्याके वाजी मत नया खा हसुलाजी मागो या यो मङे हसुलाजी मागो या यो मङे निद प्याद थाची हे चुना वे निद प्याद थाची हे चुना वे मना मंगो गथ ब्याके छना पजी मत नया खा गथ ब्याके छना पजी मत नया खा थम थतर खिप्ता छाची मते थम थतर खिप्ता छाची मते थाचे जोना बुरी कन्या जुई मते थाचे जोना बुरी कन्या जुई मते इले निकाका छाया या ब्याके वाजी मती नया खा छाया या ब्याके वाजी मती नया खा कर पिनी चिउता छका मते कर पिनी चिउता छका मते जोपो मधु खाछ मते जोपो निपुसुंगु वेलेलो गुहागु मेदुंगा हना सकछि मलासको शेनासना जजो खटा उदासा जिखा चिपिंजा याकामी बिखेन प्लादर ठौ उदासा जजया सचिव ने च्यागु बो चिपिंगाने आइचनो गुदिल्लासिनी जजो उदासले दिसा उदातिको गतिविधि उदातिको बुख उदा बेग्दिना पखला बला से वे कपिस समाज बेचंगु योगदान ये चर्चा परिचर्चा यागु आजुकया उदा समाज न्यो पया रेडियो पत्रिका जन सफ्टिको मेगाहरज परिकल्पना सहज दिसा ठगु जाजो याका जनो जो चाहे जे जिमने hablen titi a yazo na pangu bo pakiune na pangu bo dhasa ta disa uda masika tai wechno khotga ne chu I nyata ko disa thige prite hupa le disa uda site dan thabegu uda mata site thabegu uda samaja he tagu bibinna bidivyar tranship min datu kotha uda samaja yaka chungu bibinna bidivyar gatheka ge khotha tatu aju kaya disa uda bidivyar na chikmin nyebe chno udra to nyebe go chule premhira tladhara weka na chita ek he kwalen chno वे ग्वालिया निरंतर वे कना ठौन जिता दासमाज बिदिब्यारे छिरटागो छु ख वे कना ठौन हेबे चंदु वे कना ठौ जी मचा बि तुका निदे देरुका निदे पुनि नो पठायामा निदे पुनि या सुचु कथा बिदिब्या त अपनेमा निदे पुनि गु कठायामा रे गु खैत ताया ठौ वे कना बिदिब्या हेबे चंदु दास निदे देरुका किस उडा समाजे चना हगु ज्याखौ कथा हेकमा बिदिब्यार गु कठायामा उनिनि पाख्योने ठौया उडा चाहिँ जाथे तकले नपामु बो जिगु समाज मचा निदे मदे क बुढी या मजो मचा बुया निदे देव नापांगु बुढी हनेगु चलन्दो निदे बुढी खुनु मचा इटा ताउसग खेसग बिया निग यमरी लोंच मरी जन्तर पिम्पु तया मा हनटागु यमरी मा को खाका यमरी स्वा जाके देवा तया सोको तकलुया बुढी न्याकी ठुकुन ड्यो पट्टी देकी वना छे सुकन्दा चाका खे न्या एला ठो सग बिया मचाइ त वसा देछाया बुढी न्याकी निदे बुढी निसे दे दस बुढी याई बुढी खुनु छया न्या मस्त बिना मस्त साटेको चलन्दो ठाउँ कने निदे बुढी खुनु थाठी देपी पासपी साटा भे नकेको यान हगदो निदे बुढी खुनु मचाया पासपिन था सचिव जाग यमरी बजी चाको धौ छएको चलन्दो ठाटे यमरी छया हल्की पाजपिन थास मचाइ त सगम बिउ हुनेमा अति सगम बिउ हुने बले सगम बिउ पिण्ड प्रेनका हेमा तर यमरी जक हो छल धासा पाजपिन थाहे सता मचाइ त सगम बिया है ठाउँ कने व्यवहार त जोज्या वस न्यवसा आदि अन्य तनेगु वस्तु तया सगम बिउ हुनेगु चलन यान हगदो आज पिन था सचिव जाग यमरी भिके छेगु या नाप पाजु खला पिन्तन तह सोया यमरी बिकी छेगु त चलन्दो ठाउँ कने यमरी देके सापी मजुया वंगु व सक्ष्या लिमलाना वो गुली यमरी ठासे मेघ मेगु मरिचरी बिकी छेगु यान हगुदो ठाटे पाजु पिन्था यमरी बिकी छे बले वो पाजु पिस सग छय है बले अपो सामान छय है गुली
विधि व्यवहार त जो मया से सक्सा या फै कठ अले विधि व्यवहार एक रूपता है या निम्ति ठीठी इले उडा समाज व सरकार पाखेन विधि व्यवहार नियम पिरुबिउडु ठोए जले विक्रम सम्वत 2004 साले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरिया पाले देका टागु विधि व्यवहार या नियम कठ निद बुढीले ठछे सचिव च्याग यमरी छेगु अले ठछे पाखे छु छया हे म टाइटागुडु अठे नेपाल सम्वत 1119 से उडाई समाज पाखे पिठंगो सामाजिक विधि व्यवहार या नियमे चोयता कट मचाई निद बुढीले यमरी इने हुयाई ठबले मु ठछे खला या त सचिव च्याग अपल ठछे कका तवा चा तमा निनि पिन्द नि छ ग अपल म छेगु निद बुढिया सग छे मा पिनी छेज सक्कसित ढौ व खे सग छेगु मचाई त वस छजु लाका व न्यवस छजु छेगु ठठे नेपाल सम्वत 1119 से पिठंगु विधि व्यवहार या नियम या त सुधार याना नेपाल सम्वत 1136 या दे उडा समाज पिकागो सामाजिक विधि व्यवहार या नियम कठ निद बुढी बले या मागो विधि व्यवहार ठोक्टाउँदो निद बुढी मचा निद डटकी निद बुढी हने चलन्दो निद बुढी ढका मचा जंगको ढुङ्गा नापा खुशी जन्मनी हनेगुली भव्य कठ हनेगुन चलन्दो निद बुढी हनेबले मचाइ त ढाउसग खेसग लिसे य मरि मा कोखाइ केगो चलन्दो य मरिया त लक्षण या रूपे कागुयाई न्याग आखे तया ढेका टाउ य मरि निग लोचा मरि निपा व पिम्पु निग व जाकिचो या जन्तर तया मा हना य मरि माला कोखाइ केगो ख हामो व चाकुतया ढेका टाउ चिची गोगु य मरि निग व लोचा मरि छग लिसे स्वा जाकी तया मचाइ त सोकटक लुइगो चलन्दो अले तौ बजी नाप चाकु हामो तया ढेका टाउ यो मरि मचाइ त भागियाका ढौ बजी इना बिउन चलन्दो मचाइ निद बुढिया लस्ता मचाइ पाँच पिन्था ठ स्या न्यापि व ठटिति पिन्था यो मरि बा मरि दर्जा सोया ल्याटया बिके छेगु चलन्दो ठट यो मरि इने बले मु ठछे खलाय त सच्छु च्याग अपल ठछे कका तबा चा तमा निनि पिन्त नि छ ग अपल छेगु चलन्दो ठछे खला पाखे निद बुढिया सग छे मा पिने छेगु जुल ठठे ख छेज सकिस्त ढौ खे सग मचाइ त वस छ जो व न्यवसा छि उडाते चलन खट दक्षि व सोड बुढी यागु चलन मरु अले नियमित जन्मदि पेड बुढी निसे यागु चलन दै जंगु ख एकको विधि सुभा देशना प्रेमिरत राजा जीवट वेकना मता निदे ढुका निद पुनि गुरु ठन्यामा सुजुयामा विधिविया रेखन सुजुयामा लेगु जानकारी सिक्नु ददजी रहेको आशा अवश्य कैसे अनि मेगु वाले मेगु विधिविया रेखन जनाको वचन विषय आरसी बचा गर्दिका पाछुने दिपाटुका टुगुवाया उडा गतिविधि जनाएको जी जाजो उडा से बेस झुल्की रहेछ बढी रहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाइ पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका
नापाङ खुसी बचाको डिपार्टमेन्ट का हाना लस्को सेना जना जिखा चिकुन्जा न्याका मे बिगिन तुलादु लोक रेडियो उपत्यका चेन सफिटको मेगाहर्ज तरंग ज्याजु कत उडास महाजन्य बोया रेडियो उपत्यका चेन सफिटको मेगाहर्ज परिकल्पना सान्या चौ उठौं उडास ज्याजु सचिव नेच्याको बोझ चिकुन्ने है जनको जुल अवश्य नै उडास ज्याजु ढासका उडाटिको गतिविधि उडाटिको बुख फुक्क ख दुठका उडा समाज ताई निसे निरन्तर रूपमा न्याका सँग ज्याजुला खायकट अवश्य नै आरङ ज्याजु यिनीको बोठेन मुडो यिनीको बोठा सता उडा गतिविधि बुखहरू पे चिकुन्ने ने है जनको जुल गतिविधि बुखहरू बारे छ खनामा छ उडाटिको बुमुठर्जियो खलपुच ले उडाटे सेन्जम सपटा खायत बुखहरू रूप विशेष पिटन जे बेचिनु जुल उडा गतिविधि छले ठुगुवाया उडा गतिविधि छुदु यनि पाके हुने हामी ज्याजोय इ कगु पो ज्याज श्री दुख्या गुठिया छन्जे आदर्श मान्तुला दर्या श्रद्धाञ्जली सभा ठागु जीवन या लक्ष्य त क्वाटो कगना वनमाडका दत्ततित जुया वैचन दिम मिलनसार व्यक्तित्व या धनी श्री दुख्या गुठिया छन्जे भाजो आदर्श मान्तुलादर मडुगली वेक या लुमन्ती श्री दुख्या गुठी पक्न्या जो पाखे दिवंगत तुलाधर या श्रद्धाञ्जली सभा पक्न्या जो या श्री डिगु ख्याले असार 20 गते शनिबार यागुडो श्री दुख्या गुठिया नाय रमेश तुलाधर या सभापति ट्वेन्यागु ठुगु ज्याजले मडुम आदर्श मान्तुलाधर या किपा स्वान्त्य छाया उपस्थित सकस्न 6 मिनेट मौन धारण यागु ख ठुगु मडुम या त लुमंका न्यागु लुमन्ते मुज्या गुठिया संरक्षक पुच कव ठाकुली कव प्रतिनिधि पिनिगु बोटी डुगु ख गुठिया नोको तारावीर सिंह तुलाधर जो न्याकुगु ठुगु सभार भाजु रत्न काजी तुलाधर भाजु स्वयंभू रत्न तुलाधर भाजु निर्मल मान तुलाधर भाजु प्रज्ञा रत्न तुलाधर भाजु विद्या रत्न तुलाधर भाजु विद्यासागर तुलाधर भाजु रोशन काजी तुलाधर मेजु पुष्प हेरा तुलाधर पिन्छ मडुम तुलाधर या योगदान वे कय व्यक्तित्व या पक्ष त क घना ठाउ ख तय दिगु ख समाज त मडेक मगाम व्यक्तित्व या रूपे स्थापित ज्या वयचन दिम आदर्श मान तुलाधर मडया ठाउँ श्री दुख्या गुठिया त तारंगु छेटे जुगु न वाचाकेगु यागु ख नाप दुख न पंकेगु यागु खसा सुखावती भुवने बास ल्यामटका कामना न यागु ख उगु ज्याजले मडुम तुलाधर यात लुमंका चयतागु श्रद्धाञ्जली पौ मडुमस्या जहान यात गुठिया नाय भाजु रमेश तुलाधर जुन देछन दिगु ख अन्ते गुठिया नाय रमेश तुलाधर जुन ठगु नुव खतसे सक्स्त सुभ्या बिया सभा कोचाका दिगु ख श्रद्धे ज्ञान पूर्णिक मास्त वीर्या दाह संस्कार ज्याजो नेपाया नेम म संघ नायक श्रद्धे ज्ञान पूर्णिक मास्त वीर्या दाह संस्कार असार 21 गते गुरु पुनि आइतबाया निनसिया 343 ता इले यागुदो मडुम भन्ट्या पार्थिव शरीरे मितेगु झोले कार्यवाहक संघ नायक बोधिसेन मास्त वीर जो सूर्यन बिजाउ खसा अनलिपा मेमेपी भन्टे पिस च्यागु मेन मट मितय देउ ख सशस्त्र बल प्रहरी छगु टुकडी सलाम बिया राजकीय सम्मान बिउगु खसा पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ जु नेपाय झण्डा फ्याका दिया सम्मान यान देउ ख वस्पल यात शंखमूले दाह संस्कार याउ खसा शंखमूले भिक्षुपी मुना पुण्यानुमोदन यागु जान जोगु ख ठुगु दाह संस्कार या ज्याजोले उडा तसेन बोटिकागु ख ठया न्य विश्व शान्ति बिहारे मडुम भन्टे यात लुमंका भिक्षुपी व गुरुमा पी मुना पाठ यागु ज्याजोगु ख अनलिपा स्वभाव मान यान टागु मोटरे तया सब यात्रा न्याको खसा मोटर या न्यनी भिक्षुपी व ल्युनी गुरुमा पी व उपासक उपासिका पी सनावंगु ख नाप सनावो पिन्छ मडुम भन्टे या किपा छपा छपा न जनावंगु ख नेपाल महासंघ नायक अग्ग महापण्डित श्रद्धे ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर असार 19 गते आकाचाका सुठे 4:45 ता इले ललितपुरिया टापा खेल स्थित सुमेरो अस्ताले मडुगु ख वस्पल नेपाल ठेर बाट बुद्ध शासन याहे अभिभावक ज्याजना बिजाम संघ नायक भन्टे ख वस्पल मडुम भिक्षु वंगु बैशाख 18 गते सुमेरो अस्ताले भर्ना जिया बिजागु ख सुमेरो अस्ताल्या मृगौला विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले
होस्पोलिया उपचार यान दिउ ख मधुम भिक्षुया पार्थिव शरीर यात बानेश्वरी जंगु विश्व शान्ति बिहारे अन्तिम श्रद्धाञ्जलिया निम्ति असार 1920 गते न्यूनतक टयटाउ ख होस्पोलिया त श्रद्धाञ्जलि बीत बौद्ध संघ संस्थाया बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी प्रतिनिधि उपासक उपासिका संघ प्रदेश व स्थानीय तहया जनप्रतिनिधि पि बिहारे उपस्थित ज्यादिएको ख उड्या हपा कोसे डा ग्वाली यात उड्या समुदाय डठी छुन कठया ग्वाली हपा तिव कालबिर यात निसुना टगु उड्या समाज उड्या हपा कोस ठौकने हलिन्यङ कहे कोभिड-19 याना आपद विपद लाना चोम्पिन त राहत बिगु ज्या न्याक वइचंगुदो ठुगु कल्याण या जाइत तिव जोनी कठ ग्वाली यान्दी त समाज सकल उड्याटे त इनापियागुदो ठुगु इनापिया त ध्याने तया थिथि उड्याटे सँग ग्वाली न यान वइचंगुदो ठुक्ट उड्या हपा कोस्या त ग्वाली यागु चले उड्या समाज मिसा पुचा पाके पीडो डा ल लागुदो ठुक्ट हे डा ल लागु चले मेजु केसर लक्ष्मी ताम्राकर महाबु पाखे सुइद तक्का डा भाजु अष्टरत्न स्थापित लाजिम पाट पाखे सोदो तक्का इन्जिनियर भाजु रत्न काजी तुलाधर बालजु पाखे न्याडो तक्का क्याप्टेन भाजु रवि कंसाकार सीता पाइला पाखे छिरो तक्का ल लागु ख ठुक्ट हे कोस या त डा ल लागु चले भाजु राज शिरोमणि तुलाधर स्वयंभू पाखे छिन्याडो व सच्चे तक्का मैजो अम्बिका देवी तुलाधर बालजु पाखे सोदो तक्का ल लागु ख मानिक रत्न तुलाधर जुया त सुपरिवेक्षक पदे लेल नेत तुलाधर समितिया पुलाम डाँभरि नाप पुलाम सल्लाहकार भाजु मानिक रत्न तुलाधर जुया त ज्यास्ना पुचा पाखे आर्थिक सुपरिवेक्षक या पदे लेगु ज्याजु जुगुदो नेत तुलाधर समितिया विधान व प्रचलित कानून कठ पैछि जु मजो सोया आर्थिक प्रशासन या त बाला के त मागु कठय ग्वाली व गेसु लागु सल्लाह बिया ज्यास्ना पुचा या त लकेना दिट ठुक्ट आर्थिक सुपरिवेक्षक पदे ल्यागु ख उदय अभिलेख संग्रह या ज्या न्यान चन सिन्धुराकार खलया फेसबुक या त विशेष रूप उड्याटेगु अभिलेख संग्रह या रूपे तक्क छला वनेगु सोच देका ज्या न्याकेगु यागु खसा ठुक्ट या ज्या न्याक चंगु ख खला या छान्जे सुगत रत्न सिन्धुराकार उड्या सय त ठागुदो आ न्यान चंगु ज्या विशेष रूप उड्या स ज्याजुले पिडंगु मसिका व बुख या त विशेष बिया फेसबुके मुनिगु ज्या ज्या चंगुदो उड्याटेगु गुंगु थारिया छु खला पुचया लिसे उड्या समाज थिथि ज्याजो जुगु व जुगु उड्या सरो कार्य आपल ज्या खया विषय वस्तु या त ठुगु फेसबुके संग्रह यागु ज्या याको ख ठाउँ या ई डिजिटल युग जुगनी उड्या सरो कार्य थिथि पक्ष या त क्वाट्टुको व व्यवस्थित याना डिजिटल रूप बीत न ठोक्ट या ज्या याको ख यक्कुको जेसुभा देतना सुगत रत्न सिन्धुराकार जुयात वेकना बुख चयाजिता ग्वालिन दिला ले प्रेमिना तुलादर बुख बोना जिता ग्वालिन दिला वेक पि निमेस्त यक्कुको सुभा देते आरसे जी बचाको दिपा पाखेउने न्य जी छिकली ना तेना जना चेकबसन समाजे चुकठै एउटा निजुनु चेकपि उडा समाज गुङठर जु खला पुचिले जना ज्यान नु उडा ज्या छु ज्यान नु खल उखिए जानकारी दिता ब्यादिता उनसा बुख रुपे टुकुटा जस तसरा न्यागु बचम पिसे आरसे जी बचाको दिपा पाखेउने जहाजो उडा जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया
पेतत्या इनिची खुतत्या इतका प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41634700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. बाइक न्याता छन्नु अब क्या हिरो या शोरूम या बना शोरूम या ड्रावन साथ के हीरो अचीवर खाना अब में से मिखा अचीवर तक क्या मन अचीवर खाना मक्का स्टाइलिश लुक में मेरे को फीचर न्याना क्या महते स्ट्राइडियन कलर अब में न छको अचीवर वाके मास्ती वाला स्टाइडिया ढुंगा अब मल्या वाला अले निमेसिन छगु हे खादाला आखिर अचीवर सुयागु अब यागु न क्या यागु न छाकी थुकी यागु स्टाइल व विशेषता दक्को हे थ जागु कि अब गसा अब या त लो क्या न गसा क्या या त लो शक्तिशाली 150 सीसी इंजिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सीट वो 5 वर्ष यागु वारंटी दुगु 150 सीसी सेगमेंट है i3s प्रविधि युक्त नापांगु बाइक हीरो अचीवर अनलिप इमिसा अचीवर न्यात निमलेले तातंग थगु छे पाखे वना रेडियो उपत्यका Nka kuzi bota ko dibatunka naskot losku shenatuna. Jaso khataw kudasa jikha tikminya kami begin plad. Ani jaso yaki a lipango betin dudo. Lipango bota sata jisa hare kwasa. Sama uda bekti tugu jaso sabana wake up se समाज में चलो योगदान wake up जो समाज में चलो जाकर ये तरता पड़ता जैसे wake up में योगदान चलो उड़ा जिया wake up इस जान तो है को पार्ट की वो लिंगे को है चलो तुगु जाजो या लिपांग वो या टाट ना चलो फिर चले तो हमारा मेमो व्यक्ति दुगना सिक्वेंस है ना वो चलो गुजरा तो ये व्यक्ति बारे खराब कोसा बुद्ध धर्म है तो बालक प्रचार या को के सब अतल नहीं सब जो मुरुगु भूमिका मिटा दी म व्यक्ति खटा वे का बोडी टेलिभिजन या नायो भाजु संजीव लादर अब तेना हो बोडी टेलिभिजन बुद्ध धर्म प्रचार या को बुद्धिस्ट प्रचार या के अतल नहीं भूमिका मिटा चंगुजला तो जिसा वे कना प तो बोडी टेलिभिजन यहाँ वे चंगु को ठंडो वे का छुजु प्रसारण जंगु बोडी टेलिभिजन yana चंगु जा छुजु का बुद्ध धर्म को ठं प्रसारण जंगु अले बुद्ध धर्म या बारे न छुफटी च वे कना प खला बला देखो गो तो जिसा समग्र बोडी टेलिभिजन छासमा वे का गते खरायो को खान सिकमत प्राटियो आज कया बोडी टेलिभिजन नायो संजीव प्लारना बचा देखो बुदो जाजो उदासी जाजो या डकले लिपांगो बो Kula pacha lasko shena sona tugu udasa jajo ya sachiwo ne gungu bosona यको सुभा बिएनजी त ओले लोमंगा दि त ओले लाइट खाने दिउले यको सुभा है त अवश्य न उडास धासा त उडा व्यक्तित्वको खन्जेबेको अलि समाजे वेक अप इन याना चुंगु योगदान या चर्चा परिचर्चा यासे वेक अप इन नुव ख उडास मार्फत समस्त उडाटे थ्यांक यू हे तुगु उडास ज्याजो आज र जेजल दाइ दाइ धासा त एकदि खना छटा दाइ नप जोरे जिउ रहे चाहिँ मीडिया सेक्टर उकेटुनिन बुद्ध धर्मयात बुद्ध या खयात प्रचार हेमारका दैन बोडी टेलिभिजन स्थापना याना चाहिँ ठौ मीडिया मार्फत बौद्ध धर्म या प्रचार यागु जुगु अहम भूमिका मिटा छि जायन जना दिगुदु बोडी टेलिभिजन छि सञ्चालन याना चुना दिगुदु तो गुगुठा सुरजुला गेना सुरजुला बोडी टेलिभिजन स्थापना खने से जिउ खलाबला सुरियारे बिगेन्जी युको सुबा आना छ गेना सुरजुल धाएर चाहिँ जी बजा चाहिँ नाबा बजा छु जी चाहिँ फाउन्डर चेयरम्यान ख साइड वर्कर छैन तररा सञ्चालन क्रमे तो चाहिँ 61 साल खका नकिन देख्छौ नो टाइम अबले चाहिँ जो टिम चाहिँ नेवा खथुपी लाना र युको अबु अबले अले धर्मपाल भन्थे आ स्वर्गीय जय बिजा त धर्मपाल मास्टर बिजा चाहिँ चाइला अन बिजारगा तररा अले तले खाउन गुल्लेबा मानगा नेना बिजा त छाख मछि अबले नकिन खोलेन हो जिमसँग चाहिँ तो चिवर फिना त बिन्द अबले चाहिँ आज चिवर न धामसौ जुल्दी थे चाहिँ धार्मिक मनोरञ्जन सुइट न देखो का यान्ते मरु तगा त अले धर्मपाल भन्थे तले थाम बिजा त अले अबले थाइल्यान्ड बिजापि मेपि भन्दै बिन दु ज्या छन ओ स्पल क्वा बिजारगा क्वा बिजाना अले
जी चाहिँ सिर्कन रही जिमसँग काय मज्यो दानला जिमसँग दाने काउ ख तर जिमसँग चाहिँ हरेक दान काठा चाहिँ धर्मदेश नै यामा तगा चाहिँ अन छौ सीमा दो सीमा कोए बालको चाहिँ त्यो गार्डन छौ देखेर जुलाउले अहिले अन कोए सुना चाहिँ धर्मपाल भन्थे धर्मदेश नै बिहा बिजागा 61 साले खन्थो अहिले वो अबले वो अन धर्मपाल भन्थे पनि वो निन साथ के मने चाहिँ तुरुन्तै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड मने छुडाउँदा छ ओहो थेना चाहिँ बिहा बिजाउपति चाहिँ धर्मदेश न तला छे कोठा कोठा ठेंगिरु सकुल बाला तगा छौ अन तुरुन्तै मने हुन दोस्रो चाहिँ जी नाबा मतलब लेने चाहिँ बजरियान पूजा विधि नाप तस्कै यो चीजगा छे चाहिँ बाना अन पूजा इबले पूजा गुरुजुपि छे बिजयबले अन विभिन्न तौर तरिका पूजा इन बिजय सिके यो गाले ठो न्याबले गुरुजुपिन त मजा लेसे जिनु छेन बिजना गुरुजु थो छु छु रगा जिनले भजोजा गुम गुरुजु कना बिजय मखु गुमेसा टाइम दै मखु एलिया चाहिँ वो गुरुजुपिन न वो डको पूजा विधि छाया औ ख छुया ख वो डको न्याना छ ठो प्रॉपर्ली गन चाहिँ केन्द्र सचिव रगा मजबले चाहिँ मने हुन्छ वो टुस त चाहिँ अन धनपाल भन्दै पनि भेटघाट नभो होस्पल बिहा बिजाउ धर्मदेश न ढुङ्गा चाहिँ एक आठ होस टेलिभिजन छौ खोले या अबले चाहिँ यहाँ 61 साले नतिन सूर्य नौ ठोसौ ठाउँ धराई ज्याछौ चाहिँ अन टुरिस्ट स्पट देखि रगा सुयु जुल चाहिँ अबले टुरिस्ट ठाउँ वेयर हुँगल कि जी फ्रिज उल के चाहिँ तो टेलिभिजनै वनगा सगरमाथा टेलिभिजन यहाँ सिकाइ जिउ चाहिँ सेटेलाइट लाइसेन्स ख तर विविध कारणमा चाहिँ अन धरा था त थाबले चाहिँ लास्टले धर तस्तो जुइरुङा दिने चाहिँ टेलिभिजन खोला खन जिउ आन कोसिस चाहिँ छि थन नेपालले बुधबार बनि नेपाल लगा चाहिँ दक्को स्या धाछ दक्को छि नेवार जको मको दक्कै भाइ सब धाइबिसन धाछ दक्षिणा धाछ बुद्ध सुरगा चाहिँ सुनाए मम्स्यो होला अहिले बुद्ध धाइमु छम चाहिँ अन लुम्बिनी जन्मेजुलका धाउ भाग ओस पोलो योगदान छ ओस पोलो छुयान बिजाउ ख छा थौ बुद्धिज्म नेपालले मखु विदेशे प्रचार अपोजल लगान जिस थाके स्वयं खाली जिस छोरा ए फलान हलिउड पि एक्टर पि चाहिँ बुद्धिस्ट बिया चौधु लगा जिस वो एकदमै वो चाहिँ नि हेपुग्यु लागि वो ओस पोल बिसन छा थे वो धर्म शिक्षा धर्म चाहिँ छा अंगालेन बिजा तका जिस गब्ले सोचाया मुफ्त आ एजुली न अलि थो चाहिँ थो टेलिभिजन चाहिँ थो जिमसँग अलि ह्यावे हालिदैन थोइले चाहिँ यहाँ इन्क्युरका वया आज चाहिँ 5औं वर्ष थिइन जे चाहिँ मन्तेसँग बोधी टेलिभिजन मार्फत बुद्ध धर्मी प्रोग्राम चाहिँ वेजौं दुर्गा बल्ल सिउ चाहिँ कन्डिसन थिएनका चुनौती मिडिया ढासा त नापानी से चुनौती दु 61 साले खंजुला मला आला चुनौती झन्झन थपे वो चुनौती त सामने आत मला छगु धर्मै प्रिले आधार जना टेलिभिजन खोले आयो मला बेरके नेपाल वासेपति आधार जना टेलिभिजन खोले राथे छगु धर्मै छगु आधार जना टेलिभिजन खोले रे चुनौतीले दुन्दै उले चुनौती तस्कै दु चुनौतीलाई न्याउज्याप लेन चुनौती दै तर तुलाधर दै चाहिँ जिन्जेना दै बापिसँग चाहिँ जिउ बान बिजनेसम्यान ल मखो तर तुलाधर दै बिजनेसम्यान दै गान्जेना मेरसँग न्याउले बिजनेसम्यान दै चाहिँ बिजनेसै आमा लगा ठु टेलिभिजन न प्रस्ताव चाहिँ मखो चाहिँ एनजिओ टाइपमा खोलानु ठुकी चाहिँ डोनेसन आइबिर गाला डोनेसन है साथ कि डोनेसन बिउ मनु खन्जेन माली 1 नम्बर वो डोनेसन सिटका बी मखो ओइपटी थयोपटी वहाँ चाहिँ थयो छुनो छु खते टेकी मिडिया वो बिल्कुलै मज्यो 1 नम्बर 2 नम्बर चाहिँ डोनेसन वे साथ कि सोचिराछ छिदोको प्यारालाइज जी ए देवा अथे ओइ छु खनिसा छा ज्यामाले ढोकीसँग जुइरगा जिमसँग बरु चुनौती स्वीकार्याना सुई देवा गबले मगा जिमसँग तर चाहिँ लक्कीली जी चाहिँ थना गोमो पास्तिना थना एसोसिएट रिया चुनाउदो ए का मगारला ठुट मय तलब मन्दला काका छिमिलेना तेनुरगा दको चाहिँ अथना चाहिँ ऋण कया तया छ जिमी सस्टेन ज्याउ तर 6-7 वर्ष 6औं वर्ष प्रवेशको जिमसँग चाहिँ प्रॉफिट जको मखो जिमी डिभिडेन्डै नि हो अझ जिमसँग छौ सहकारी न कन्सेप्ट या सहकारी न इन्भल्भ याना अनेबी मनुते न थन चाहिँ इन्भल्भ याना टेलिभिजन है ओसोल पिन्थन जिमसँग सहकारी देबै ब्याज अलग थो डिभिडेन्ड थुकी बिउबडी न कोशिश चाहिँ जिमी लगभग ह्यानि थिउ दुगा तै ठो बुद्ध धर्मै प्रचार या उले चाहिँ उडाट मलाई विशेष न ठो ज्याजो न उडा सहजुल उडाटल बुद्ध धर्मै मन कोसापे मन त जुए जुल हुन दैन आर्थिक अवस्था चुपटी पटी त खण्डु आउन ठाकुर टेलिभिजन चल्या ठाकुर हेप्टी आवाज जी ठिका जी उडाटला बुद्ध धर्मै मन कोसापे कुदु दैन छ एक सुय वाली छ धासर यको वाली वेजौ दुजिने उडा पाख्था रहे उडाट बुद्ध धर्मै मन कोसापे ख दैन थयो बामा ज्यान जौदु ठाकुरले मुआ उठे जौ इता थो चाहिँ ठ्याक्क छिउ सोचाइ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा झुला होला धमापति गुरमाया था पहिलोचोटि चाहिँ वो धर्मदेशमा खिच्यानहरूले गैना चलन चुनाउ गान्जेन भित्र गाले चाहिँ थो ऋण क्या चलन चुनाउ गा तासर कि गुरमान थेना जी मखो तका दै बिजा त ओस पल अन आवान यान बिजा त आवान ने जिमसँग चाहिँ अबले सहकारी थो बोधी सहकारी रगा बोधी नाम टेलिभिजनमा सहकारी न दोजनी अन चाहिँ केही रकम केही समयको लागि जमाइन बिरोगा सर्टेन टाइमको लागि रगा एना प्याना
तर जी चाहिँ तोलादार त बिजनेसम्यान त यो को खनागा ओसफल पनि एडै बजाया ठुकी चाहिँ भतिजा चाहिँ ग्वाली दैला लगा सोयो ऊ किन जी असफल जुलगा तर चाहिँ टिभी रह्यो गयो चीज व्यसन लगा रासा छित ममसुदले ठेबा ड्रामा युज न छित मसिलकी चाहिँ फोन युज गर्छन् गले जिउन तैबो जी ठेबा बिरेगा आवो क्रम चाहिँ सुरु जुलगा तर जुन टाइममै जित ठेबा माउख टुटी बल्लाकी त माउख अबले ठ्याक्कै धामा लाग्छ धमावती गुरुमा समस्या छ के अबले बालको चिउता कहे एकदमै अठियान बिचार अरु ढुङ्गा अनुज गुरुमा बिचार मेबी ग्रुपिन एकको पिस त भन्दै पिस न एकै मरदियान बिचार अब कि ना कहाँ 20-25 मिनट ना कहाँ फैमको तर सुरुवात चाहिँ गुरुमा यान बिजाउजको जी कलाउँछ ल अहिले आ चाहिँ जी चाहिँ भतिजा मन रहेछ मसिला आ चाहिँ चलेजुल ढुङ्गा चाहिँ अहिले आ चाहिँ बल्ल विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ठो प्रोग्राम दिएको नापाजी वना खोए वसा टेबो म बिठा मको चन्द सिटको या मजुरगा जिमी प्रोग्राम सेरेगा वेबले प्रोग्राम टेबो बि चाहिँ सुरु जुला आ चाहिँ तर चाहिँ सु बिजनेसम्यान पछि जिउ बिजनेस पनि एड बजे ठुली चाहिँ महिने ठयाहरू अझ झिके वो संस्कार चाहिँ बने मजु खनागा जी कारण सुजिदा ठो छिस ज्याया कारण चाहिँ प्रतिफल दिस मोयो यामा रह्यो तर आर्थिक रूपमा झिटा ग्वाली मोयो ठो चाहिँ प्रोफेसनल जिममा पु खगे छु आला थोइ त बुद्ध धर्म स्वापु तया खला खस चाहिँ थोइ कर्म विभाग राइ थो होला थोइबडी चाहिँ जिउ चित्त शुद्ध मजुली जे चाहिँ थो ज्या सफल मजु जिउ पुण्य प्रभाव मगाउ रगाका ओ गाडकी चाहिँ आफै जे होइगा ओ या त चाहिँ हान पुण्य आर्जन या त चित्त शुद्ध या त चाहिँ प्र्याक्टिस एकदमै या माउ ज्या न ओ झिक उरा त्यसमा चाहिँ मतलबले नि चाहिँ ठिक माउ चीज ख चिज ठिक मौ भ्यान थो चाहिँ समस्या ज्याछौ कारण उले जको मेउ छुए मखो चिज मेबी सौ बिन्दन धाउ खन मखो थो चाहिँ जिमी ज्यान जना पनि जिमो चित्त शुद्ध मजु या जिमो चित्त शुद्ध प्युरिफाई जुजु वलकी अलिबो द्वायो क्रम चाहिँ निश्चित उकी छुए अथिए डाउटे मर्काउ कि डाउटेमा दक्ष पहिला थoi चित्त शुद्ध जुलकी सायद जिउ 5 वर्ष जी धररै छौ कालखण्ड क्षेत्र नाचन नागया जो चाहिँ कालखण्ड वो चाहिँ जिउलाई ब्ल्याक डेज अब वो चाहिँ अन 12 वे पिरे जिउ मन्त जिउ मन्त उके अब कारण उके जको याना मखु राय जिउ उके चित्त जिउ पति चित्त अबले शुद्ध मजु लगाका आजि थो बोधी दुई रुङका चाहिँ पछ अध्ययन आउ मौका त गुरु पिनी नाप चाहिँ गुरुमा गुरु पिनी चाहिँ संगत दया चाहिँ शिल छोर खनि सराछ यामा छु सफल दिएर चाहिँ छु चित्त एकदम साफ यान्दी छ अवश्य भावी ओ सुना रोगया भइमो टेलिभिजन खलान चुनावले ठिकै चाहिँ बुद्ध धर्म प्रचार याउला ठिकै दुई मटे मरे एकै प्रचार जाउँदु योगदान जाउँदु दाइ व्यक्तिगत रूपले खलाले न तो टेलिभिजन स्थापना या निहाव टेलिभिजन स्थापना या ढुङ्गा चाहिँ बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्मप्रति बारे लाइट गुली ज्ञान दु आ गुली ज्ञान त मलाई ठुचको दल निर्माण बुद्ध धर्म ज्ञान रह्योला वो बयान आफै मखो वो नाप गुल्डो आगुल लगा तौलाया चीज मखो थमिसा प्र्याक्टिस आयो चीज खथो हरेक चाहिँ नापा चाहिँ जेथो आयो ततरबी गुरुजु पिने नाका जाम्नको बाजु आदि ओसफल पिन्ठा सेन्ते ततरबी विद्वान पि थनवौरु दैनो इतिहास दु टिबेट भोटन चाहिँ थनवया सिंह बिजापि पद्मसम्म गुरु जगा टिबेटे या चाइना चाहिँ बुद्ध भगवान थे मानेका ओसफल न थनवया नेवा गुरु नाप सेनाउ दैउ छिके हिस्ट्री दु ओ चिसो दैसनो मको फोटेज मपि गुरु पिसा आम चोइटौ स्क्रिप्टेड दु तर ओ चीज न जिस फिल्याम अफ द थो चाहिँ गुली पाट नाप गुली जुल एवजुल मको थयपटी शुद्धिकरण ख थो बुद्ध धर्म दय थय शुद्धिकरण ख ओ विस्तार बुद्ध धर्मी स्वाद थुल्की न्यामै डाउने जी थ्वे उडा से ज्याजोले चाहिँ उडा गुरुमा पिण्ड नाप खलाउने चाहिँ वेक अप बिस धाइजिउ ख वेक अप बिस ख पुंगा दिगु नुग खले ज छुलु म रहिने एकको उडा तेज चाहिँ बुद्ध धर्म बारे छुहे मसु एकको उडा तेके बुद्ध शिक्षा कमिटु त कटाइजी छिना ठो ठ्वे फिले एकको ज्याया दु वेक अप बिस धाइजिउ ख गुल्टको सत्यख गुल्टको असत्यख ठठे उडा तेस हि उडा समुदाय पिन्छ चाहिँ बुद्ध धर्म प्रति ख बुद्ध शिक्षा ख ठिका चौ दुकी मरु व्यवहारे लागु यान चौ दुकी मरु ठिकै छ दाइले ओ ठ्याक्कै व्यवहारे वे खठ्याको छिन्छ यो मेन खया ठोयाका उडाटेसँग मखो नेपाल चाहिँ प्रधानमन्त्री निसे राष्ट्रपति हामीले प्याउनले न बुद्ध नाम काखि ल्यायो वइ मखो तर चाहिँ बुद्ध सुदय मम्सिल उडाटेको मखो उडाटेको दोष पि मखो ठुकी चाहिँ नापैपति जीव समाजपति स्ट्रक्चरै थे जुलकी बुद्ध मसिकी मारै जरुरी मन त बिजा गुरुमा पि भन्दै बिसला आफुले मेने ध्यान बिजाउँदै कि बल्ल बल्ल मन देछ ए भगवान बुद्ध त बिजाउ ठोखनी सका तका जोदो आठो चाहिँ
भटिजा सा यो कोला मगु भटिजा सा बोदी टेलिभिजन हैन ठोख चाहिँ मेबी आज नापजित थन जी नेवाजुले नेवा भाषा योको चाहिँ कार्यक्रम तयार लगा सोइबले खैबर पनि त्यसै एकै फोन आन लगा त्यसरी राम्रो बोल्नु हुँदै रहेछ के बोलेको हामीले त बुझेनौ रगा मठु रगा अहिले भन्दै गुरुमा पिन्ते जिमसँग बिन्ती यानागा गुरुमा गुली छ भन्दै छलबल बिसँग गुली नेवा भाषा नेपाली भाषा छ उली दै बिजाउ तका दैले थाकुकै जुसा 2 वर्ष जति जुल आला गुरुमा पिन्ते समस्या थाक मजल नेपाली भाषा बालको दै बिजै ओ जुंगा चाहिँ एकको टेलिफोन थनु बोलगा यो पो रहेछ रगा थोपो खनिसाका बुद्ध धर्म रहिला जिमसँग मस्यु थोला सेन्टै धर्म रगा जनो थोला नेवारै धर्म रगा जनो थोला मानवीय धर्म खनिसा रगा ओ फोन ओए जिमो लागि दक्षमध्ये तरुण सफल थाइ वथिगा आ चाहिँ आ ठ्याउ जुन्दु उरात जको मखो जेतो चाहिँ मिस्टेक सोच लाग्छ मतलब लेन चाहिँ बंकेमा हो जुन चाहिँ थना परियति शिक्षा रगा दु वो चीज चाहिँ यदि नेपाल सरकारकै प्रतिजात न बुद्धि दुसा चाहिँ मचा वो चाहिँ कख गग बन साटके वटे चाहिँ परियति शिक्षा शंका बेल लाग्छ समय मनु गबले सेनीमको देश गबले खत्म जिमा वो ग्यारेन्टी हो त्यसले बुद्ध शिक्षा सरकारी टवरन लागु जिम्मा लैले चुतारमा सरकारी तौरमा लागू या त चाहिँ सरकारमा यामा दोस्रो चाहिँ बुद्ध शिक्षा दैव आन लागू एनाजको मगा थमिसा बना थमिसा व्यवहारै लागू यामा हो यसले चाहिँ वो थाकुन ख अबुन ख व्यवहार आन वो मतलब लेन चाहिँ बानी रेउन कि म व्यवहारै मयै रह्यो खयमरो बुद्ध शिक्षा पनि खला नले जिना त व्यवहार न खला जिउराटेन बुद्ध धर्मले चौडे जिह थायुप्ति ज्याखयन जनले पटी बुद्ध धर्म पाखे मया तका एगो जनगुनासो नि गुरुते चाहिँ याक्युले न हिन्दू धनिसमान जुंगा बर्तम याक्यु थै यावट न खवे टुपटी न मिले मजु विवादित खला खल हेउले यदा कता त निन्दु खासुक बुद्ध धर्म चाहिँ दिस धनुसजना एना बर्तम या मजु अथ टाइम विभिन्न ज्याखट जेफु जी बुद्ध धर्म अनुसार व्याचन दुके छु धर्म अनुसार चाहिँ कर्मकाण्ड ज्याखट ज्याचन अथवा जिउ भाइ मखो जे थाके मसु खजुल तर थन चाहिँ टेलिभिजन नै नमान बिजापि गुरु बिसा दै बिजा है बुद्ध धर्म त चाहिँ प्रहार जो दोगा छौ प्रहार चाहिँ मुस्लिम देश यहाँ बाम लागे ओ रुंगा चाहिँ लिपा चाहिँ कालान्तरे होना हिन्दू शासक देश न थुकी प्रहार जो दोगा प्रहार जोबले गुरुजु पिन्त चाहिँ आ जबरजस्ती बिहा एनबी भन्दै पिन्त चिवर तोक्यु आ यो कोही चाहिँ अन शास्त्री आउ चाहिँ खला नक्ति नक्ति नै भन्दै पनि चाहिँ ल्या बिजापि नै यो गर्दु तर छिथा भन्दै बिसँग थने चिवर फिना अठियान बिजाउन यो मर्नु खनिजा एजुली चाहिँ अबले वो जुन थन दमन जोबले ज्यान बचाएर चाहिँ गुरुजु पिसँग अनपरिजा चाहिँ वो हिन्दू नाबो पूजा आज विधि मिलेना चाहिँ का बरा शिव सिके बुद्ध धर्म न्याउसा बचाया माउडु आ ठ सिनाजको मगा ठ सिटिकेले बुद्ध धर्म न शिव जुल बुद्ध धर्म जोगे आटे न अहिले अनपरिजा चाहिँ हिन्दू पवेको भरिजा चाहिँ अन इमुली डाउने पवेना वो चाहिँ यावे दगा चाहिँ थन गुरु पिसँग दै बिजाउ होसबोल पिनु सोख जिन थो अदिन बालको मरु थोख खैन माजु बिचारा एजुनी आठ होइ त जब शिशु होइ अहिले हाना थो बद्रियान पूजा विधि न यको ठयो चीज देखि वो हिन्दू नाप ठ्याक्क मिले जो मखु वो हाना सिधा चाहिँ चित्त शुद्धि याको लागि चाहिँ वो पूजा विधि यको बालाउरी चीज न दो अब चाहिँ हाना अदिन याना उनकी जो शिवजुले थथे चीज हाना था फैन मखु अहिले हाना वो गुरुजु पिनु चाहिँ वो गुये विधि त जुया जस न ओसपोलसँग अनि थ हाना वो दिछा कया हाना दिछा कायले छदा 800 सुर जुदु राछ नापा थे उरा साके बज्राचार्य मखु आ न्यामे मनु न जे चाहिँ बुद्धिसे जुइ थो दिछा कायरका रला सा ओपन जु न्यामसान सेना बिजा तो छिछो खोजे बालो खलन ला बुद्धिस्ट जिउ बुद्ध जिउ रेबदि ख मला बुद्धिस्ट जिउ आते बुद्ध धर्म दुआवे ख ठोके न चाहिँ एको मन्टे छ ग्रेसी टागेन थैपि डाइट विमुख जियान बुद्ध धर्म वे जिउ कि मजु थैन एको खजी भन्टिपिङ किन किउन अनुभव दे ठिकै छ छुदाइदे ओ ठ्याक्कै मखो ओ दुनी एकदमै दको ट्यागयामा अठिदै मखो भन्दै बिसँग गुरुमा बिसँग या गुरु बिसँग लामा गुरु बिसँग बज्राचार्य गुरु बिसँग चाहिँ स्पष्ट सेन्यु देवे दानी भावना ओ दान छौ चाहिँ चिस नेवादेश दान याला याद चिस जस्तै गुरुजु न छे सदा पूजा इबेन दानलाई बि तर गुरुजी त चाहिँ वो अथि बिउ थे तलब बिउ थे चिस ओ कि पत्ता बिउ थे जको बि सो स्फूर्त रूपमा ए जेना थन गुरुजु बिजाउ त दान बिमा तका वो दानी महिमा मसिया न सियोको ठासे कोइ रेसौ ख ओ ठो ठो चीज सिया बोला अथि जो लास चाहिँ थो छुए ठोकी दुनी चिस वो छु चित्त शुद्ध या बुद्ध धर्म नै छु चित्त शुद्ध नै वो चित्त शुद्ध जुलकी छि वो के दायाँ बायाँ छुए सोचेन दिमा अथवा बुद्ध धर्म प्रचार याउले खेजे छि गुल्टा पनि हन माउडु टेलिभिजन यान्छौ ज्या छुटु गु ज्याजो जसन याना चौडु गयको ठै ज्याजो यान्छौडु अले गुगु भाषा चाहिँ ठु ज्याजो याना चौडु श्रोता त दर्शक त चाहिँ गए पनि प्रतिक्रिया सिक्ने वजन ठिकै बारे छन् कने असहयोग खला खर्च जिसा छौन्यु कार्यक्रममा हिन्दी नवान्छौँ केनाउडु प्रवचन बालाउजु नि गोइङका गुरुवे जिसा सिरिजे न वो केना आ नेवा भाइहरु जिसा वो टोटी खन मजल
नेपाली भाषा चाहिँ दकुसित बुद्ध धर्म थुइके माउजुली ओ जरुरी नजुल वना यान्चन होए जुल अहिले अंग्रेजी दयाडु भोट भाषा न चाहिँ एकदमै जरुरी दुसाएर छ थन नेपाल ठ्याक्कै बुद्ध धर्म सिंह भले भोटे वना बसे जुली जगह थु बुद्ध धर्म बसे जो खनिसा जे आठो आधुनिक क्रमे सिउ चीज जुल एजुली न भोट भाषा दुठो दको चीज मेन चाहिँ पहिला चीज दक्को नेपाली देशमा छुसेकी मान लाछ बुद्ध धर्म दयु या बुद्ध शिक्षा दयु छु वो चीज चाहिँ मठुल आ चीज थन सिम्प्लिफाई ना जिमसँग उले के कोशिश नै यान्चन जुल बुद्ध धर्म दयु मनु त मनुजी शिक्षा मानव जीव शिक्षा मानव दानव मजु शिक्षा उले जो मनुए जको जीव अहिले मनु जुया चोना चौधु छ झ्याप्ले होसेना चोनी एक नम्बरै छ मनु रगा होस्या दुई नम्बरै छ हरेक चिजै होस्या ओ न्यूज चाहिँ मनु जु छ पहिला अनि दोस्रो चाहिँ छ मनु जुया साथ छ यान्चनो हरेक क्रियाकलापे होस्ती ओले बुद्ध धर्मैपट्टि बेसिक एकदम कुएपट्टि शिक्षा ठो न्यूज चिज त चाहिँ जिमसँग बालक केन्द्र कोटा यान्चनौदु विभिन्न चिजमा चाहिँ समस्या त भइसौँ जुइफो मिटिगेट याना हुन्छ नौदु ठो चिज चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ मन्त्रीसँग ठु सूर्य आउदु एजुनी चाहिँ बुद्ध धर्मै बोधि टेलिभिजन याना जिमसँग चाहिँ छे चुना स्वेद त न्यन्द त ठिकल जु मस्तेसँग चाहिँ मेमे चिजमा यासे थियो बुद्धैपट्टि कार्यक्रम सुयो या त खबर वयो रहि जिमको लागि तरौं पुरस्कार ओ चाहिँ वयो सुरु जुला यसो धाइदिसले उडास नियन्त्रण डिपि यानामी भाजुमे जो बिन्छन ठौ छ बोडी टेलिभिजन आप सम्बन्धी जा खना बना ब्याका छुनाउले वेकअप छ ठो बुद्ध शिक्षा आ जिटन जन मासिल दाइ खन्यन नुगा ओहो टो टेलिभिजन पाके जिन बुद्ध शिक्षा पति जाजो श्री मासिल ठो जि यन माउ ख दाइ धारणा ठो उडास ज्याजन नियन्त्रण डिपि यानामी भाजुमे जो बिनि डटी गो खस वेकअप बिन्छ गुले बोडी टेलिभिजन गु ज्याजो सोस चाहिँ ठीक जी ओछुन ठेकै एकदम ठो चाहिँ एकदम गजबोपति प्रश्न सारा छ दक्षिण नेन्यु तपाईहरुका अब नेपाली भाषा थन फोन भई होला जिबिला अलमल जुल सु गन फलो याउ गे याउ रगा मसिल रगा फोन भइयो थन ठो चाहिँ योको चाहिँ गैर बुद्धिस्ट फोन भइयो अहिले अबले चाहिँ जिमसँग अलि थन गुरुमा पि भन्ते पि गुरु पि लामा गुरु पि आफ्नो सल्लाह हैन बुद्ध धर्म दै सुखनी सारा गाटा छ बुद्ध त यंका बिमु गुरु बुद्ध था यंका बिमु दैमु गुरु ज्या जुनका एजुनी गुरु मरेको बुद्ध धर्म ठिकै फैमको एजुनी थय त गन गुरु था वहाँ ठिक जी रह्यो दक्ष पहिला थमिसा क्लियर आमालका जस्तै जी थौकने चाहिँ मायान प्र्याक्टिस हुन्छ नहोको जिउ श्रीमती ओ हाना क्षेत्री वो चाहिँ तमामति गुरुमा था वना वो चाहिँ थेरवाद यो लागि वेट इन्ट्रेस्ट हो दुर्गा एजुनी टेलिभिजन चाहिँ छुयाइरहेको रहेछ वो झकझगाया ना पनि चाहिँ मालाउ शब्द त्यही गुरुमापी भन्ते पिने लामा गुरु पिने वज्राचार्य गुरु पिने चाहिँ नाप्ने वो बालाउ शब्द नाप्ने त गइको बिउ ज्या जिमौ अलि वो ढुंगा चाहिँ जी गनुवास ठीक जी रखा जस्तै चाहिँ जिमी श्रीमती थेरवादे हो न जी मायानु न चाहिँ जी गनुवास ठीक जी रखा चाहिँ वो लेउ ज्या चाहिँ थमिसायामा टेलिभिजन मार्फत से वेक अप ज्ञान का फेक म यो क्वेशन वे आठुकी चाहिँ न्यूज संगो कार्यक्रम छिस वे अनुसार देखाउदु या परिति शिक्षा रखा चाहिँ छिस वो मस्त जगमखो मा बुन नापचना बुद्ध शिक्षा दयु सुरका एकदम बेसिक लेभल बुन्न दयु बुना चाहिँ जाँच्न विदेश जाँच दया अझ विदेश भ्रमण याद किसिम जिमसँग चाहिँ छौ कण्ड ज्ञानहरु ठो चाहिँ श्राउन एक दिन चाहिँ प्याउ ठो परिति क्लास जिला बिन्ती याना दक्को चाहिँ निवार जगमखो अझ छेउ टोल टोल छिमेकी दक्को चाहिँ खाइ बर्मुटेन हेर्नुस् त नेपाली भाषा पिकार नहुदु वो चाहिँ वो सुरजुल लगाटा छ अले वो जी गुलबिजे छुन्यो छ ठीक जिरका अले बिस्तार सिसु वइ जिउ चाहिँ थन न्यू पेंगो कार्यक्रम त जस्तै धमावती गुरुमाना प्रवचन बिया बिजाइ भेले ओस पोलो सिरियली बिया बिजाइ मखो तर गबले गबले ओस पोलो माइक झन्टा नवान बिजाइ नि झन्जो मनु चेन्ज होइगा ओ ग्यारेन्टी गगा तर जेन मालगा एजुले चाहिँ गुलबिजे निनु गे निनु छु कार्यक्रम निनु सिका भोरि टेलिभिजन वइ जुनि हरेक कार्यक्रम छगाएको चिउदा तैदि लगाडा छ क जी थन वस ठीक जी रगाइ ओ चाहिँ सिदैगा छौका सिम्पली मलाई टेलिभिजन अथवा रेडियो रेडियो ठयो सञ्चार माध्यम जिमालगी सिम्पल भाषा सामान्य भाषा चाहिँ जनतातिर सुसूचित या ठुकीको ख ठुला छिन मानेजी तर सिम्पल भाषा चाहिँ बुद्ध शिक्षा बिगु ज्याजो चाहिँ आटको सुरुमा जो ख कि आ श्रावण से सूर्यात नो ख तो सुरु जुइ रंगो जला परिति शिक्षा गाले जीव विचार झन्दै झन्दै 70 वर्षै थे जोंगा नि आई माइट बी रङ वो जुइ रंगो कि परिति शिक्षा गा दु मस्त यो बनान यो कोभिड जुया बिजापिन यो गए दु सुरु मौजूद है महो टेलिभिजन चाहिँ घेना सुया रह्यो खाइ चाहिँ जिबी मच मोर कन्सियस ओके चाहिँ आप धमावती गुरुमाए छौ चाहिँ मति भिसा गति बिनि दयो छौ स्लोगन दुगा नाबो 50,000 जुरी सोल्लो चाहिँ मठुगा मति घेना भिन्क्यो अले गति घेना भिनिरहेका तर वो चित्त सोधन जुजु अमरेला आफै यो गति भिना उयो ज्याजुन खनिसा ओके लागि जिमसँग कि बाखै त बाखन देखेला अले टेलिफिल्म देखेला खान कोसिस याजनहरु अझै दैथे आठो चाहिँ
ठो छु गेना ढगा या बुद्ध धर्म रह्यो अब लास्ट वे चार आर्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग वे टुङ्गेजी वे टु एक्सप्लेन योको तरिका दुजिया छु न झिवे टेलिभिजनले चाहिँ त्यो बेमकुसुम बुद्ध धर्म संघका रत्नश्री राणा रिम्पुछे विशालनगर सेन्ट्रल हो ओसपोल पिछा चाहिँ सिरियलले ठुकी नारायण गुरुङ चाहिँ ठुकी कना बिजाउट हो नेपाली भाषा खत हो वो चाहिँ एकनिसे चाहिँ बालक जेन्दगा दासन ए बुद्ध धर्म दुई ठोरगा चाहिँ क्लियर जेको ठुकीका अहिले वो ढुङ्गा हान छ सिर विद्या वो रह्यो खाली इन्ट्रेस्ट जगा जो ख जिमु ज्या चाहिँ गयो ख प्याउ चोन्ने ढगा केना बिउ जस्तै नापा नापाला टेलिभिजन मर्नु बेले भन्डे पिसँग गुरुमाया पिसँग जुन चीज यान विजय या वज्रयान पूजा विधि अनुसार जुन पूजा यही बोल बेला छेन पु अठी मौजुल आज जिमसँग एक्सप्लेन एना ठो पूजा ठो गोजर आउ ठो चाहिँ जजन टो कारण ठोडगा वो कारण दगु केना चनोली पूजा मेसान ठुलो ए जिन ठोया नौ खनि सरगा अलि वो इन्ट्रेस्ट जगे जी इन्ट्रेस्ट जगे जुलकी अलि म निनी छु आज गमस ठीक जी छु किताब पहुँच ठीक जी रगा अलि सुरुजी अलि चाहिँ बुद्ध यात्रा बुद्ध धर्म यात्रा वो पाइला नि खलाबला या डरन चौ ख सुन नवण्डी लसिने देशीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति न्याठना प्याउनेले बुद्ध धर्म नाकाय वे नामकसी वे मुखु वे कम ठुके नाकाय वे धाइजु फ्री अवस्था नेपालले न संचार मन्त्रालयले जो विभिन्न चाहिँ संचार माध्यम जो वेक अप इन चाहिँ ठुक ठयुप्ति महत्व जागो तो बुद्ध धर्म प्रचार यागुली वेक अप इनको पला न्यामो कारण चाहिँ छुटिया छौ नैना त्यो कुकुठा ठिक जे ताइन से दाइ ठोइ फिले लगे जो हिसाब आओ खण्डोला जिसं वो थोना आजसका दाइथे आनसका जी विद्या ठोजु शब्द महु राज्य स्तर हे ठोइ छौ टाइम चाहिँ तपना टो या डोमिनेट या टो जुल आ बल्ल बल्ल दिनी ठो बुद्ध धर्म स प्याओली एन्जिनमा खनिसा ढगाजको जुल अझ न राज्य चाहिँ बुद्ध धर्म त काठोल छिकजु खगनिसा थोला मनु त मनु देखि चीज खनिसा थोर चीज चाहिँ जीवन मस्त बंकेमा जेन बनमा रह्यो चाहिँ अवेयरनेस अझ न मर्ने म तले चिसं छुयाना न जिमको वो जब वही अलि दिनी वो स्पोल पिसन थुइ छ मेमे संचार माध्यममा ठो बुद्ध धर्म गतिविधि बुद्ध त्यो गतिविधि कभरेन्स दुकी मरु थौ दशु नीति ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ने वेकअप मरु एको संचार माध्यमले दिस खन अन चाहिँ न्यूज कभर आयो छ पनि सिसन कभर याना मलाई ओ चाहिँ छुका छु युवा वो खगी आ बुद्ध धर्म त्यो न्यूज त कभर या मारका मन्त्री जनचेतना वइ छ दुकी त्यो दिस कुकुठन ठिक्यो गणमा बिहारे सोभित मास्तवीर भन्थे न छौ त खन्दै बिजाउ न्याबले चलस लुमिनी होजिदा पूजा अन परित्राण महापरित्राण याना सताबले पत्रकारिता त दक्षिते चाहिँ फोन याना सता टेलिभिजन दक्षिते चाहिँ छ वो या छ खिचेन भो टकारले हुन्छ टकार हाल्न समयमा हो अलि वइ निन सुनले पाउन मिचा द नि छे मम्मी आग लागि जुबले दकोइ मिडिया अन खन हो नि ठो स्थिति थोएका थिए ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर जो दिवंगत जय बिजा त नेपाली त बुद्ध शासनले लागि तरौँ क्षति ओसपोल जति चाहिँ अभि धम्मैपति ज्ञात चाहिँ आ नेपालले मर्न धाइनेन वो भन्थे यो दिवंगत शरीर फोटो खिचाएर या वो फुटेज देखे त वो सिकाए भन्थे मुआबले भन्थे पनि न्यू पेंगु शब्द नेना टेलिभिजनमा प्रचार आउँछ तस्कै बालायो तर अब यहाँ चाहिँ भन्थे मरुठायो बोल मेमे मिडिया आकने कस चाहिँ मुआ पनि ठान भन्यो याक्न सूर्य रह्यो जे चाहिँ काम छैन त्यसो बाना सुबाट चाहिँ खागम बालाउ अब होल जो अब म खुसी एठो चाहिँ जिउ चाहिँ बुद्ध धर्म न ठे छु चीज चाहिँ जिमसँग केनमा लगा वो अब वे वेमा म चाहिँ वो अवेयरनेस वेजी टेलिभिजन चाहिँ छौ शब्द चाहिँ होइ छु टीआरपी लगा वे मुला टीआरपी ढाउ चाहिँ छु टेलिभिजन चाहिँ छु रेटिङ सिस्टम दे खकी त्यसो कुन जिम निनामी बाजु मेजु मेउ टेलिभिजन वाला टीआरपी गे ढाइ जिला बोला मोठो जिमसँग चाहिँ थन चाहिँ विशुद्ध रूपमा टीआरपी लागि या मन्तव्य लागि सिकान जिमसँग केनाउपति चाहे 2 मिनेटको प्रोग्राम जिमा चाहे 30 मिनेटको प्रोग्राम जिमा चाहे जिसमा चाहिँ कठिन दान नगा कठिन उत्सव यावपति क्यों चीज जिमा या चाहिँ चिचरौं टीजर देखु जिमा ओकी चाहिँ हरेक मनु चाहिँ मने दुने का जी बुद्ध धर्म छको जसा निने रहेपति चाहिँ अवेयरनेस वइ रगा देखौ जुनी जिमो चाहिँ घमण्ड साथ दा दक्कै प्रोग्राम योपति टीआरपी चाहिँ बराबरै दा थिनि थो अपो ठो कम सिगे जुइ एजुनी जिमसँग टीआरपी नाप तोलियाले चाहिँ जिबी मौना ठीक बुद्ध धर्म बाहेक मलाई मेमे कोठा मनोरञ्जन खन्जिफु मेमे कोठा कलाकार चाहिँ इन्टरभ्यु कायो खन्जिफु देश विदेश जो बुख कलेक्सन या खन्जु आइ पाकेन बुद्ध ह्याउ जोन दुकी बुद्ध धर्म चाहिँ सीमित या हुन्छ बुद्ध धर्म तोता चाहिँ मेरो जिमसँग छुएम केना किन्न मखो गब्लेन किन्न मोबाइलमा
तर बुद्ध धर्म न ठुली चाहिँ ब्युटी त दु मेमे उपरि चीजे ड्वाउना सञ्चुने मुहा दिन ठुकी समाचार न दु ठुकी प्याख न दु बाख न दु दक्वे दु आतर छिउपरि साधन स्रोत बस छि या नदिने रिने कया चलन संस्था जोली र चाहिँ जी नापाने से तो डोनेसन का मखो जे प्राइभेट इनिसिएटिभ यामा कमेना जिसं थो यामा रगा चनोली आपति जा चुनौती होइ जोंदु तर तक्वे चीज ठुके दु मेन दु ठुकी मेन छिसो ज्ञानमाला भजन बालक जन दिला खोय खोय उली बालौ शब्द चाहिँ नेना डेक बिजाउदु पण्डितसँग चोइ बिजाउदु अयो चीज न दु ठुकी प्याख न दु बाख दु यो कोइ दु ठुकी संजीव लार ढासर डाइना ब जुरे जो डाइना छ कुजे खकुला दिला धरराना जुला हमला धरै बारेको जिमत द जौनिन मासु जन छ छिनि डाइना उइले धररा ट्विस्ट हे ढका यो कुटन एन्डीको जुला कुटा गुल्टको सफल जुला गुल्टको सफल मजुला वो सबै ठासे छु तर ठौ धररा 72 साले टप गलाएर गथे धररा छेद विच्छेद जुको अवस्था आना नुक ठाना धररा देका जोंरु ओ नुगु संरचना चाहिँ अनेक स्थानीय बासिन्दा र मिह मिगटिने दि अनेक स्थानीय बासिन्दा छे चरके जुला ढाइबि खन बुखमा झिउ ठौ निन्द दमला ठो धररा अवस्था डाइना ठौ सेवले गठित चाका डाइना उइले एन्जको लुमन्टी चुक चुक जी एजुकेशन लाइन सिरे साथ के जोनो लाइन दे टूरिज्म जुला ठमेले छेजो जुले अले टूरिज्म रेस्टुरेन्ट तया वे चीज त चाहिँ 1998 रे आनको थिज भिजिट नेपाल 2020 राथे भिजिट नेपाल 1998 धरा दु अले अबले चाहिँ जो धररा जी अबले रेस्टुरेन्ट चलन थियो ठमेले चाहिँ टप 10 लाउ रेस्टुरेन्ट एकदम बालाउ रेस्टुरेन्ट साइड वाकर चाहिँ नाम चलन जुनो जुला टुरिस्ट भई जिमी गले पास पि जुई चाइगु क्रमे छगा चाहिँ चाइगु वना पोस्ट अफिस वना नाबा आठे ठो संचार माध्यम थे बलाउ मुक्त सामान कामला छु चिठी पत्र कामला पोस्ट अफिस वनमा पोस्ट अफिस तक केने बेले सम टुरिस्ट चाहिँ व्हाट इज दिस रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर राजन इट्स नॉट रॉकेट as the monument made by our first prime minister jaga taya soon jula dala nurga kenenga onla pura open toilet dokko चाहिँ धररै गेट न फोर जुया मेम छि उरा भाजु केसो पिस्ता बिथा वना वसफल मेयर अबले वना जी हाउन होगा बासले थो सफाई बिउरगा भिजिट नेपालले ठुल्ला यामा मेयर साहब रह्यो छ यार गाटा बिजा त का छ जी याबसे यार गा आफ्ना जुल छिदै दुथे जी चाहिँ उकी असफल जी चाहिँ टुरिस्ट धररा हेरगा जी कुदैन ख तर चाहिँ अनफर्चुनेटली जी वो त जो चाहिँ भित्री मनन चाहिँ जी जुन यामा ज्या जी यामा त उकी जी असफल है एजुने जी धरराइबुटी कालखण्ड छौ जो लागि ब्ल्याक डेज धगा जी कया उकी जी असफल जो ख आ चाहिँ जुन किसिम बने जोदो वो गु हाल्दैन मोनुमेन्ट मखो नापान जी चाहिँ वा धरराको चाहिँ अनि धररा चाहिँ अन्तिमको जो पिन्दैन जी छुए या मुफ्त जो चाहिँ जुन जिउ पार्टनर पनि स्ट्रक्चर दु चेन्ज ल चेन्ज या चाहिँ आ जिउ चेनिवाटे भावना ठुमो मनु जग्गा डको मन त जोबले जी अल्पमतै लासर कि अब एरगा जी स्केप जो चाहिँ मखो तर अनुजन दिवंग जो पिन्दैन छु श्वास भन जी बि मखो ओ पीडा चाहिँ जी त आनन्द नि एजुनी अब धरराइ ख मलास जिउ देख्न चुन्यु तर गब्ले जिउ जीवनी पाटो ख हामीले प्या वयो आ चाहिँ वो जुन बने जो छौ दु वो टावर गा वो दिने वो ना सम्बन्धना छे मतलब मरु वो टावर अथे चाहिँ दिने वो छेयु छेथो बिचे चाहिँ यो सम छेथो निवाटे बस्ती बिचे देखा छुए अर्थ मरु ओला चाहिँ 3 घट है यहाँ टक्कु ठासे बिचे चाहिँ देखा अझ 200 300 फिट जको छ 500 600 1000 फिट देखा अन देखा अथना चाहिँ गार्डन देखा यासा जिउ चीज ओला धरराइवे चीज संरक्षण याना कम से कम बरोबर था मवासा वो नापे यहाँ उठो स्ट्रक्चर थेसो दगा केन बिउसा मन्दिरसँग ठुइ थेसो आठुकीला राज्यपति नीति ख चिसन नभए चीज हुन जुन मतलब दोस्रो चाहिँ जे आठो डोको ठोडा ठो चाहिँ एरगा चाहिँ बुद्ध धर्म आना डोको तोती ज्या टोटी वो मखो ज्या या बालक या सही शिक्षा बुद्ध शिक्षा जी नाबो थो बुद्ध शिक्षा दो जुस तर न सायद बालक जी वो एरगा थुकी बैराग जना या ठोकी छे टोटी उनी डोको चाहिँ तोर मखो बुद्ध धर्म गब्ले नामरो डिटैचमेंट जो ख अटैचमेंट सुके चोन मत जो तैबि जाउ ख त दगुए टोरी बिल्कुल वो गलत वो वो मन से मोठे चौ चीज सो द जने मासो ज्याजो जी एकै यु नुरु लिपाङुले छौ जने मासो दाइ धरना बा आबुदिन जोगो जुल सम्पदा यमिना जुल तर वास्तविक सम्पदा ख कि मख नापा जुन चाहिँ नापा जुन ढंग चाहिँ देखत जुल 100 वर्ष ढुंगाल सम्पदा हिसाबमा पुरातत्व हिसाबमा ख तर वो धररा सिकाए चाहिँ एकदमै संरक्षण आमाहरु जी खनाउ नाको सुन्दाराका विडम्बना दिने जी चाहिँ नेपाली आई वाज द फर्स्ट टु साइन द पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जी चाहिँ पहिलोका नेपाली सरकारी नीति बने मजुबले केस विस्थापित मेरो साहब चाहिँ अबले का थो या मानी ढगा चाहिँ मयार की सुनाना याइमा कुरा जिमसँग यानोपति चीज है
हरेक एग्रिमेन्टले चाहिँ सुन्धारमा पानी ल्याउने जिम्मा नगरपालिकाको, तर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर बस्ने जिम्मा साइड वर्कर्सको भएका कयौं ठोख चाहिँ घुम्ने बिहा मौल हामीले अनु बिजनेस यानो ख सानो सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम देवे सरकारी न्यागत हेब मकासे उल्टा सरकार त महीने महीने दी चीज त है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दाई वो चीज एस्टैब्लिश यार से उगिन जी फेल जुल दोस्रो चाहिँ अन अब सुन्दारै त फोकस हैन जी न्यानी बढे जेउ टेवा चाहिँ धरना ढुकाबले जिन बस चाहिँ डाइभर्ट जुठे जुलगाबले अवश्य न एको हे खलाको मन दुख बुद्ध शिक्षा बोडी टेलिभिजन अब आबुद छ एको हे खलाको मन दुख इल भामुला रुगु या जो लिपाङले जि छवे त कन्या सटै छ न उडा समाज अग्रसरता उडा समाज परिकल्पना कठ तो गु उडा स ज्याजो र कन्या नचंगु ठौ उडा स ज्याजो या सचिव ने गुगु बोथ्यङ गुगु ठुको अवस्था ठुको ज्याजो र दन गुगु ठौ छ न तो ज्याजो बारे न छुटवा सक लिपाङले हो चाहिँ उडा सदका थपासकम बालको चाहिँ प्याउ चौ चीज त दको उडा देश चाहिँ छौ बरो चाहिँ उडा देन बिजनेस माया पिन त छ खयाले आमको उडा बिजनेसम्यान त पछ देव जौ बरो तया छौ कोसै खडाइना छ ठो बालाउ चीज चाहिँ न्याकिदु छ बालाउ ख र फन फै जी ठो आ बिगिन जीवे कार्यक्रम इनाप हैन छि दको उडा बिजनेसम्यान छौ पनि बिजनेसम्यान त दको मिले जुइनु छौ सर्टिन देवा थमिसा चाहिँ गुली टाइप फैको तया छौ कोस देगा ठो गब्लै मसिनु पनि चीज उडा सहित चाहिँ मकेनु एकको सुवास्ट का बिगिन जितना जी थो ठुली लाइक थाने दिउली रो जो सतै मौका बिया दिउली उगी लागि यो गएको सुभा बिगिन जित युक्तको सुभा देसन सुना संजीव तुलार जीवता अवश्य न वकै कुटा थौ संचार माध्यमले पाखे बौद्ध धर्म प्रचार यागो ले बुद्ध धर्म त कसै यने थिंगीको आज पया गो वकै ह्याउन चुंडु वकै पला ठोक ढाइ निरन्तर रूप ह्याउने फेमस बोडी टेलिभिजन च्यानल सुन्नु यसन सब्स्क्राइब या न युट्युब दे पुगो कबि फेसबुक फुक्क सब्स्क्राइब या न बोडी टेलिभिजन सुया ग्वालिया नु वकै पनि जाजो सुया छ कमेन्ट या नु वकै पनि जाजो बुक ठाउँ दुराइको खया त कया तल्ला साउथ बिनु ढेगो नाटेसे थोमी देसन जेपिगेन ब्लाडर न बायोलिको जाफन नबुजुला ना मेगुवाले मेगु जाजो जनाउ बुचा बिसे आइतबार सुबह जेमा